Čini se da danas gotovo da ne postoji međunarodni događaj koji neki pojedinci ne pokušavaju da iskoriste za političke provokacije i promovisanje ekstremističke ideologije. Ni svetsko prvenstvo u fudbalu, sportska manifestacija koja bi trebalo da bude simbol zajedništva, fair playa i povezivanja naroda, nije ostalo pošteđeno takvih pojava. Umesto da u centru pažnje budu sport i navijačka atmosfera, ponovo su se mogli videti ustaški simboli i poruke koje veličaju jednu od najmračnijih ideologija 20. veka. Eksplicitni ustaški i nacistički simboli, ali i obeleži i poruke koje asociraju na ustaški pokret, godinama su prisutni u javnom prostoru Hrvatske. Pored pojedinih publikacija, medijskih sadržaja i javnih nastupa u kojima se relativizuje zločinački karakter NDH, takvi narativi povremeno nalaze prostori u široj medijskoj sferi, čime se doprinosi njihovoj vidljivosti i normalizaciji. Posebno osetljivo pitanje predstavlja odnos prema koncentracionom logoru Jasenovac, najvećem stratištu na prostoru nezavisne države Hrvatske, u kome su sistematski ubijani Srbi, Jevreji i Romi. Iako su zločini u Jasenovcu istorijski dokumentovani i predmet brojnih naučnih istraživanja, hrvatske vlasti nastoje da umanje razmere zločina, relativizuju karakter logora ili dovedu u pitanje broj žrtava. Takve pojave predstavljaju oblik istorijskog revizionizma koji ne doprinosi pomirenju, već produbljuje društvene podele i narušava kulturu pamćenja. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da se u hrvatskoj javnosti sve češće mogu videti pokušaj rehabilitacije ličnosti povezanih sa ustaškim režimom, dok se lik i delo Ante Pavelića, jednog od najvećih zločinaca u istoriji, veličaju, a Alojzije Stepinac u Hrvatskoj uživa status nacionalnog simbola, što u najmanju ruku predstavlja najogavnije vređanje stotina hiljada žrtava ustaškog režima. Sve navedeno pokazuje da problem nije u izolovanim incidentima, već u društvenoj klimi u kojoj se ustaška simbolika otvoreno promoviše. Na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu pred skoro 500.000 ljudi ponovo je odjekivao ustaški pozdrav za dom spremni, dok su istovremeno razbijane ćirilične table, a izložba Srpkinja, heroina Velikog rata u Vukovaru, bila izložena pritiscima i odložena zbog protivljenja lokalnih vlasti i javnosti. Umesto jasnog otklona od mračnog nasleđa NDH, svedočimo o pojavama koje relativizuju zločine, podstiču netrpeljivost i šalju zabrinjavajuću poruku da ekstremizam i dalje ima svoje mesto u savremenoj i evropskoj Hrvatskoj.